bulan Julkaidah kainan nih muncul pulang film Hanyar Ulun. Kalau kada salah judulnya tuh Bibi Takman. Nah, di film ini kayaknya kisahnya Bibi Tak yang jadi superhero nya nih. Tahu lah boboan Ikam tuh Bibi Tak tuh kayak apa. Nah, Ikam cari tahu dulu apa anu tuh, yang maulah Banang Lawa. Nah, yang maulah Banang Lawa tuh yang halus kalau. Nah, kalau yang ganal tuh ngarannya Bibi Tak. Bila tahaga Bibi Tak jangan dijapai. Lain kayak aku nih kada sengaja pas menaikin nior kalau kalinya pingkut lubang di injakan niornya tuh terjapai ada lubang, kada tahu aku apa aja ku yang menyangat nih lah. Kalinya pas ku periksa di dalam lubang tuh bibitak kalinya kada lagi pokoknya ulon jarak dah benaik nior kada balik lihat injakannya tuh bisa tapingkut kada sengaja. Maka rasanya tuh lah sakit daripada tabuan saikung. Kalau menurut ulun lah lebih sakit sambilang pang sedikit. Pokoknya tuh lah Ikam imbah anu di panting sambilang tuh bisa 2 hari 2 malam kada kawa guring apalagi bila banyu pasang. Makanya kena di film ulun nih musuhnya kalau kada salah anu sambilang men. Nah, anak buahnya yang halus-halus tuh ngarannya otek men. Jadi bubuhan otek berukang semuanya jadi musuhnya kena musuhku kena di situ filmnya. Lain anggotaku nih talamah sedikit karuang men, pipit men, buburak men, bingkarungan. Nah, bingkarungan nih kayaknya kisahnya nih jadi pengkhianat. Inya tuh dibantu awan Katam Guntur. Nah, Katam Guntur tuh yang maulah inya berkhianat tuh. Nah, kenapa lah yaunya aku nih berkisah. Tadi kan rencananya aku nih anak mengisahkan kenapa aku disangat bibitak kalau. Nah, kalau mengisahkan bibitak nih rasanya sama awan 3 tabuan, sabiji sambilang, sambilang yang halus tapi tuh sambilang yang halus tuh yang sakit daripada sambilang ganal. Mun otek kan ada apa-apanya. Obatnya panting sambilang kah? Biasanya lah obat panting sambilang nih paling bagus tuh bila bila di panting sambilang ada kalau bekas pantingnya tuh. Nah, di lubangnya tuh andaki belerang korek habis itu hanya dikembakar. Nah, bisa tak keluar bisanya tuh.